درود درحبات شرپند چارو گوشدارو کو منائے سا خاموش شرند جگہ سے وشدراو سلامت باتت امروز بہار باتت گم گڑتی مگنداتت شرپند مرسی مگب جنے لفظاں کی نگ دے رہ بندے باروا دوستان لفظاں کی نگ دے وتی لہتی راہو رہ بندن آگا سرجمی وڑیا اشانی سرا نبشتہ کنگ یا گپتران کنگ ببید تا سرجمی کتابی نبشتہ بودکن بلے ادا مرسی من لہتی گچینی چیزانی باروا گوشما تران کنا ساچشت یا تخلیق دو وڑا چارگو تپاسک بید کہ اسی تا چی استو چطور نبشتہ کنک بودتگ ای چی و چطور آترا دو چیز چا پیسرا استن نکانو ہیت بزا سیاہ گو فار او ای دوئیں گو یکی دومیا انچو اورو ہمگرنچن بزا یک دلو جان اوی دوئیں چا یکی دومیا جتاو گستا بودنکنا بلے ساچش تارا پہمگو دگران سرپد کنائنگو اشی بیستارو ارزشت گشینگے آترا نگدکار ای دوئیں نانچے یکی دومیا یکی رو گستا کنگا لاچار بید لفظاں کی نگدے اولی کار ای چارگو تپا سکن کہ ساچشت تہا اما آزمودہ کاری یا تجربہ کے کھنک بودتگت یا چوش بگوش کے اما ایال کے ساچشت تہا جاگا دیگ بودتگ آئیے ارزش چید اما گپ کے جنک بودتگ آ لس گپی ہو چا پیسرا دگران جنک جتگ یا گنا یا انچو نو کو تاجگند کے مردمہ پھگریا پر رینید جیڑک پرمائی لفظاں کی نگ دے دیمتری گامگیج ای چارگیند کہ ازمکار یا نوشتہ کارا ہوتی تجربہ گم پرسریں وڑیا پیش کتگ یا اننا چیا کہ پیش کنگے انداز ہما چیزیں کہ ساچش دیتا دلکشی ودی کن اوشی آترا ازمکار یا نوشتہ کارا گم بازیں ازمی گواجن یا وسائلہ گم کارگرگین انچو کہ یک اکسکاری ہوتی تجربہ گو آزمودہ کاریاں چا رنگانی پارستہ پیش کن ہمیں وڑا شاہر یا نبشتہ کار ہوتی بان جب زگو آیالانی درنگازیا چا لفظاں کمک کو مدد صورت بزان لفظ آئیے میڈیم یا درشان وسیلہ گم شعر و لفظاں ایوکا لفظانی لیب نہیں بلے ساچش چا لفظ و آہانی جوانی ردوبندہ ودی بیت پمشکا امی لفظاں کی نگدے دلوشیے آسیں بن جائیں لفظاں کی نگدے بازیں دبستانن کہ لفظاں کوتی آسیں لے کہانی ردا چاروں تپاس کنک بھی وہ اشی بازیں تہرن چونکہ تشریحی کستے نگدیں جوڈیشل کرٹیسزم سائنٹیفک نگدیں تقابلی کستے نگدیں اشی چھے عبید ہم کستے مچاریں کہ اتہا کستے رومانی کستے نگ دیا تنقید ہم استیں ای جتا جتا کستے سرحالا اور جمالیاتی کستے نگ دیں تنقیدیں کہ شان سر یہ نگ دیں مطلب جتا جتا تکا تاثراتی نگ دیں کہ ودی ایک نکانی سرا کستے تاثراتی نگ دیں کنک بھی آئیے وطی جتا ہیں راہ بندی تاریخی نگ دیں کہ اس نے ودی ایک جدا ہیں راہ بندی کے اما تخلیق یا اما ساچشت کے چارک بھی تاریخی نگ دیں نگا عمرانی نگ دیں کہ اس نے سوشیولوجیکل کہ اس نے اما نگ دیں آئیے وطی لتی راہ بندہ و امی حسابہ کہ اس نے سائیکلوجیکل یا نفسیاتی نگ دیں آئیے وطی راہ بندہ اما ساچشت چارک بھی وہ مارکسی نگ دیں آئیے ہم وطی لتی رہبند بند کے ہمارا رہبند کنک بھی چارک بھی ایتی یا فارملسٹ کس نے نگ دیں آئیے وطی رہبند با وہ ہمیں حسابہ اسلوبیاتی سٹائلسٹک کس نے نگ دیں آئیے وطی رہبندہ نو ای ایک مزنے کس نے سرحال یا چو ساختیاتی کس نے نگ دیں آئیے سرہ کس نے بازیں نوشتہ کارا نگد کارا کس نے نوشتہ تو دیکھے سک باز ہیں وہ اگر ماشانی جولان کیا کس نے برومن گوڑے جدا جدا تاکن کے شانی سرہ باز گا پلوٹی کسی چاری شنتا کے بارے ساچشت تہا یا کاسیں لے کئی مثال ابرا اشتراکیت گپ است یا نیست کسی سوال کند کے چریشیا وانو کا نیکرا یا اخلاق کے درس رسیت یا نہ کسی چا لفظاں کا ہمیں امیداریت کے بارے چچو ہوتی آدھو چاگردے عکس کشیا کند ای جتا جتا یہ نگدانی تہا کھان لفظاں کے بازیں ذات پر قواساں شاعرہ چری چیزاں دور و گستہ بو گئے سکین داتا بلے اصلا گپ پیشند کے شعر و لفظاں کے تہا لیکھا بوگ یا نبوگ چوشے معنی نداری لفظاں کی نقد ہمیں چارید کہ لفظاں کی ادب پر راستی
لفظاں کے ادبی یا اننا ادبی نقد ہمیں حب و واہگ و جہد و جپا ہوں نگاہاں ایرکرد چارت کہ اما ساچش تارا کیسے دیاگ بوتا بس ایسر چچے جہد و محنت کنا بوتا چاہے ازمکار یا نوشتہ کار جہد و کوشستا ما گیشتر کمار نہ کنے وہ نزانے کہ ہمیں ساچش تے تہا ساہی مان کنگا نوشتہ کارا چنچو اذیت سگے تک چنچو جنجالو جکانسری یعنی دیں پان بوتا اگر اندہ اشانی اصل سیاہگ دست مکبتے تا کیا ذاتگت کہ ولیم بلیک سادگین شاعری ہو شیکسپیئر کسمانک آہاں چچو رندہ پا جہد و جکا سری کاٹ کٹ کتگم وہ میں کر رہا آتاشا دا وہ تی بازیں دستوں کو نظمانی تہا باری چچو رندہ بدلی آور تگا تا ہے بازیں استی نظمہ کیا تاک بندہ دگوڑا چابوتا ہے کتابہ دگوڑا چری گپا ہی پدرند کے لفظاں الہامی نہیں یہ ایک شعوری جہد و کوشش تو محنت مزو بروردی لفظاں کی نگدے ردا ایہوں چارگیند کہ اما ساچشت رساں کیا ابلاغ گو جوانیا بوگایت یا ہننا بزا آتا وانو کیا گوشدارو کا سر بوگایت یا ہننا ایگلا گوشتگت کہ وادی ازمکار وتی تجربہ تا دیگران سرکنگ لوٹی تا ہمیں دا حزم ودی بھی البت ایک اب راستن کہ زانشی ردانک بائدند گو تج کو گشواریا نوشتہ کنگ بھی بلے شعر و آزما کے تہا حسن و زیبائی چا ابہام آودی بیت چوشو نہیں کہ ابہام انچو پا دیم بھی بیت کہ ساچش بزن شعر یا آزمانک چو چاچو چیستان لیا بھی بیت لفظاں کی نقد آترا بے تعصب و غیر جانبدار بوگ علمین وجدرین نقدکار تھا بگان چو منصف و صلاحکار یا مبی تہا نقد اکا پیلو کت نقد یک نقدکاریا اما ساچشتے قدر و بستار برز و بالا ہیں کہ آچا وادو اندو جاگہانی حد و حویلا سرگوز ببید ابدی ببید او وتی تہا جہانگیرین بستاری بدارید بزا ایک تخلیقی بزا ساچشتے اصلا نقدکاری اما کس بکن کیا یہ وانش تو مطالعہ شائگان ہیں وہ ساچشتے جندہ بزا تو سرپد ببید ننکے منی پیمنے ننکے ارکس پدے شربندہ عیشت میں مرچی کے سرحال شمار میں مراگش چون شما مارے مراگش بابتا شما آیالو لیکا چی کمنٹ بکس تا اللہ مارا نوشتہ بکنے وہ اگر شما چینل میں دنگی تا سبسکرائب نہ کتا تا اسے سبسکرائب بکنے وشیا گوتی دوستو سنگتا اللہ مشنگ و تعالیٰ بکنے تا آو کی مراگش ہوتی کستر ساخاموش موکل بدید پاکی آوادے میں ارباؤٹید ہسٹری میکر بلوچی